Hadin ka jingjob don brom jong saling isang maya ki election MP ke berang syudep dak ba penlim ya kertong ka NPP ka agat haki sang mara ka ba yok hor hado lailak prapulai jar kendai spak kendai vote ka ba barok cikata ke NPP ka labat ya kini ke seat na po tura parliamentary seat saling wahaban ino ya ke jinglong MLE ke jong u ban ailat ya kiwei ban unlong u MP jong ka tura po parliament mula yo lar ban long MP de kajing kesan borba jong kipai pa kabala pen kendit ru ya ka NPP ka babat ya kani kesit baro cikata bat kumju ka babat ya kesit ka ba sensyar hapo kani ke jela kajing job jong seng kongres na po rilum garu kala pen kredit hado kata-kata ya ke parti ke badon ka bor bat kim kimit lenti ba usaleng unjob ya kani ke election henry peusi upai ba udon la kajing yoi badu kwa pan manra ya kajing kala hakani ke election MP ke berang sudap saleng ude way ni ke batrim ban kern hapo assembly badu bom salia ban ya saja kinu kijingnya jong kajaj penriu ke bakai kendo da kajing job jong u ka sit jong ka gambe gere kala thali bad warla ka election commission kampat banaya kane ka election lano kan long henry kajing pen krek kalaya syat ha pedeng ki kertong ki banyak hun ya kene ke election berke NPP kala ban penyakun daka lok jong konrat ke sangma ka metap chande ka penyakun na ka NPP hakani ke election ka ban wan berke TMC kala ban penyakun daka Syria Rani M sangma kalau jong usini di sangma badai menteri sarkar barim jong kane ka sarkar baladep kersen kongres kasad hari ini hakani ke election arpulai kala yo hakadan ka baar da ka bayo prajar lais pa prapaway vote asing tuwa bakan jikun na ka TMC da kongres ro kala ban penyakun hakani ke election tang bah kado manta kongres keempat penmena yanu kan penyakun na gambe gere constituency tabalas ka tuwa ka jing penkrek kala ya syashaj berkumjo ka sang BJP ka ba kala terebor ba barhakani ganti kani kaseng BJP ro kala ban penyakun hakani ke election napo gambe kere constituency kumban syukreu hangne usaling hak election arpho lai ula khor hadu khatwe jar ars pa san pa arwod akwa penlim ya ka TMC bat kemju ya kaseng NPP usaling ula job la bonsin na gambe kere constituency bat bale khuni ke MP bar ula job don burom ke MP ula khur biang hadu lailak prapulai jar na sepakat kendai vote ak penlim ya ke NPP ya ke TMC bat kumju ya ukurtong independent tak khur sendon ya ke nam job hakani election MP